Srbija i Severna Makedonija imat najdobri možni bratski međusobni odnosi. Srbija go priznava makedonsko to malcinstvo, negovijot identitet, asnom, makedonsko to ime, makedonski jazik i kultura. U Srbiji živet nad 100.000 Makedonci. Tije imat zakonska možnost za ostvaruvanje na svojite prava na kulturno, jazično, obrazovno i informativno pole. No, od sosedna Srbija veke 30 godini nema katedra za makedonski jazik i lektorat, niti bilo kakov visokoobrazoven centar na koji će se izučuva i afirmira makedonistikata. Odbrojnata makedonska zajednica vo Srbija so godini apelirat, se prašuvat i barat da se otvori katedra za makedonski jazik i lektorat. Poračuvat deka go zaboravat jazikot, go gubat identitetot, nema koji da gi preveduva knjigite na dvata jazika, nema koji da predava v učilištata. Na inicijativa na intelektualcite, javni rabotnici, makedonci i Srbi, vo Severna Makedonija i Srbija su apel na članovite na društvoto napisateljina Makedonija i Srbija, univerzitetski profesori, brojnata makedonska zajednica vo Srbija, studenti na fakultetot, a vo organizacija na Združenijeto na Makedonci Pela od Sombor se održa sostanok na inicijalni odbor za obnova na lektorat po makedonski jazik vo Srbija, preko udržuvanja na simpozijum za ovaj problem kako jedan od načinite da se započne so rešavanje na problemot so odsustvoto na lektoratot po makedonistika. Jedan od njih je i Viktor Šećerovski, najpoznat makedonski pisatelj i poet vo Srbija, izdavač, pokrenuvač i urednik na prviot makedonski vesnik Makedonska Videlina, spisani je to videlo, člene na srpskoto i na makedonskoto združenje napisatelji koji govori za ovaj identitetski problem. Možne potrebe u ovije prostori, zato što nije kako Makedonci se pomalku zboruvame makedonski. Go zaboravame našot jazik, a čim nego znajme jazikot. Kako što reče Blaže Koneski, jazikot je naša tatkovina. Znači, lektoratot treba da biti suodvetno organiziran i od Makedonija, i od Srbija, normalno podržan i od naših institucija, a to je Nacionalni savjet na Makedoncite vo Srbija. Lektoratot i kulturni centar se navistina instituciji koji mora da zažive dvoje prostori. Nedozvolivo je vo Belgrad, vo sosedna Srbija, da nema lektorat za makedonski jazik. Deceta na našite selenice se pomalku, će go govorat, će go primenuvat i će pišuvat na makedonski jazik, dok u Makedonije ne se pogriži to da im go ovozmrži. Veli Liljana Sokolova, predsedatelj na Združenijeto Pela, jedan od glavnih inicijatori koji po isprededite baranja vo Makedonije vo Srbija za podrška za održuvanje na simpozijum koji bi gi lociral problemite i ovozmožil načine za rešavanje na ovaj problem, pozitivan odgovor dobi samo od grada Sombor. Među obidite da se sočuva identitetot na Makedoncite vo Srbija je da se sočuva nivniot jazik. Bez jazikot nijedan narod ne postoji. Znači to je glaven element na sekoj nacionalan identitet. Od site tije instanci do koji što se dostavija, se apliciraše so potrebata da se stasa do nekakvi finansijski sredstva, odgovor dobivme samo od grada od Sombor. Samo Sombor, znači, imaše senzibilitet i razbra koja je naša ta potreba. Zamislitme simpozijum da bide ovde i to na učiteljski od fakulteta, jedinstveni od fakultet koji što go ima Sombor. Zašto postoješe evo start ogromna zainteresiranost na lokalov ovde. Za otvaranje na makedonski lektorat je zainteresirana i Srbija koja neja problematizira ova tema, naprotiv, postoji zainteresiranost kaj visokoobrazovnite instituciji, baranje od društvata napisatelji, izdavačite, prevedovačite, institucijite na kulturate i obrazovanijeto, studentite za otvaranje na makedonski lektorat i izučuvanje na makedonski jazik i kultura. Makedonaca ovde ima. Македонци тука има и нормално е тие да може да го изучуваат својот јазик. Јас студирав филолошки факултет и полагав македонска книжевност, но изучување на македонски
македонски јазик не постои на филолошкиот факултет, како што е тоа случај со останатите малцинства во Србија. Има голема потреба од изучувањето на македонскиот јазик, затоа што на многумина не им е познато. Македонскиот јазик постои, а неговото постоење е интегритет на еден народ. Би го цитирал Павле Ивич, кој кажа дека македонскиот јазик е најубавиот јазик на светот. Па зошто да не се изучува и овој јазик? И русите кажаа дека најдобро преведени песни се само на македонски јазик. Скопје и Белград се оддалечени 420 километри. Мало растојание, а потреба голема за решавање на овој идентитетски проблем и излегувањето во пресред на апелот на македонската заедница во Србија за отварање на високообразовен центар на кој ќе се изучува и афирмира македонистиката. Од Белград за македонската телевизија Оливер Бранковиќ.